Pinpau Ronaldo yang kejing sengau bitar yak Al Nassr bat kum juru yak Saudi Pro League Management. Hadin bak Al Hilal klam menjur bantit ya orang lekai Al Ittihad katayo Karim Benzema. Hadu ba Ronaldo ulah pentip syaka klub Al Nassr ba un ommi madan setia mentah kemit haka jing lekai haka Saudi Pro League Persia yak Al Riyadh. Bat kane kejing bitar jong Ronaldo kadai halor kejing ya per jungka Public Fund Investment hapdeng ke Al Nassr bat ki weipat ki klub hak Saudi Pro League. Kum taru ya kane ke jing temu bat ke jing menjur jungka Al Hilal bantit ki orang lekai ke Al Ittihad Karim Benzema hadu mentah kampat urlong satia warla klia menjur ya kontrak ke basisnem sitem. Bat ka dauhi kadai namar ke jing sengo persya jong Ronaldo. Hakabat donru ki kot kubur ki blak keren balada shisha Karim Benzema un penyesok syaka klub Al Hilal. Kata kemut kajing ya hit ya pet player hapok ke Saudi Pro League kamlong ke Pasyai. Kamlong fair kat kumune orang eleka jong ke Portugal kata Ronaldo. Hadin bakladon kajing bom ya becu hal kontrak jong Karim Benzema ber klub Al Ittihad. Kum taruh hadin ba Karim Benzema ulah kenta kajing terwa ke klub Juventus. Kumta ulat don kejing mut par kejing rumah penyesok syaka klub Al Hilal. Haka baka kejingnya keren jo Karim Benzema bat ke Al Hilal kilah po syaka kejing menjur. Kata bau Karim Benzema un penyesok syaka klub Al Hilal. Henry hadin kene kejing yang menjur jo Karim Benzema bat ke Al Hilal. Kelam mi bat kejing senga persya nakaling jong orang lekai ke Al Nassr kata Ronaldo. Hadu ba Ronaldo la penpau kajing sengaja bitar mentah kamit hak jilekai ke Saudi Pro League ke Al Nassr Persia ke Al Riyadh un ommi madan setia nagam tak Al Nassr. Kadau kadai omdai na kajing mensau ne kanok kadau re kadau hi kadai na marka manajemen. Bat kat kumi kubor ong ba Ronaldo la penpau ya kajing sengaja bitar na marka Public Fund Investment ke Al Nassr bat kiwi pat ki klub ki bailekai ke Saudi Pro League kimia biang lane kimia reti satia. Kum taru kane ke jing temu jo Karim Benzema ban rinsit ke Al Hilal lah to kan urlong sisa neem namar halor kane ke jing sengo persya jong Ronaldo. Te halor kane ke jing temu jong ke Al Hilal ban tit ya orang lekai Al Ittihad Karim Benzema. Hadu mentah ke step 4 poi ba Karim Benzema ulah depan soy ya kane ka kontrak. Namar kane ke jing persya na klub Al Nassr te tung sepej hak weipat kubor ke banwan ke ke banja nagam ta Karim Benzema lah tu ulan shisha ban beneso syaka klub Al Hilal kublai sibut.